Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Guhdarın heja em de bername din da disa behevranın. Emi ve bername xuda behsa zmani Kurdi bikin ka em binerin zarok zmani Kurdi çıkası pratik dikin, çıkası dikarin bağıven. Ez beriya hefteki li idire bum, levir çum gündeki من چند زاروک دیتن و بوان زاروکان را رپورتاج کر. من پشتی کرنا رپورتاج فهم کر کو زاروکین کو لمالا خو مالباتا خورا دیو باوی خورا برای خورا خوشکا خورا کردی داخون او نزدتر کردیه که باش داخون لی زاروکین کو مالا خدا به مالباتا خورا کردی ناخون آنجی دما کل در و زاروکان را دلیزن دما کو دلیزن کردی ناخون من فهم کر کو اوانا دما کو کردی باخون جی یعنی کردی بزانه بنجی کردی باخون جی جالی پراتیک دا کماسی اکتی خویا. جبر و هیمبونا زمان دا هری مهم جی چیه تشتی که هند بی ویا در روزانه دا پراتیک بکی. زمان دا چاوا دبه او جی با آخفتن دبه. دما که مروف باخ و جالی زمان و پیشتاد چه. او پراتیک دکه. هکه زاروکین کردان لمالا خو دی او باوی خورا خوشک برای خورا به کردی ناخون به شروج دا آنج پشتی وقتی که دی چه به ایکو زانن جی یعنی کردی چقاسی بزانه بیجی هر روش ای پاشفه بچه لی مالبات دا کردی باخوه فردن مالباتی را به کردی باخوه از زیدتر کردی آخو پیش تابه به و زمانی کردی جبیر ناکه الی گودارین هجا که هم به هفرا رپورتاج کمکشاندیه هم تماشا بکن بله گلی تماشاوان هجا ام نها حتنه باجار ایدره و لورجی گندکی باجار ایدریه وای من زاروک دیتن از نها زاروک را رپورتاج بکم از بنرم کا زاروک چی دکن سلام علیکم هوانو مرحبا جورا زاروک نو کا تو جوره خو نشره وره ناویته چیه سویم ماشاءالله ناویته چیه زینب سویم پاشناواته چیه آلکان زینب پاشناواته چیه آلکان هون چی هون حوالی هون اخرابی هون جی خزمی هون اخرابی هون پر باش هون نظر چه دکن؟ خورا دلیزن پر باش ماشاءالله پکی هون چه دلیزن ناوی لیستی که چیه؟ و شارتوک دلیزن پر باش از وقت پیروز دکم پکی زاروک نو از وها بیجم هون جکونه مملکت و کدره؟ ایدر پکی سویم ناوی وی گنده چیه؟ ترش پر باش زینب از پرسگی بدم ته تو مال دیا خو باب خورا چجا زمانی خبر دیدی؟ کردی خبر دیدی ماشاءالله پکی سویم از پرسگی بدم ته جی تو حوالی خورا چجا زمانی خبر دیدی؟ کردی پر باش تو حوالی خورا دما کو لیستیک دلیزی تو آختی حوالی خورا لیستیک دلیزی اگتی کی تو کیجان زمانی زارو کار خبر دی حوالی خورا خبر دی کردی خبر دیدی ماشاءالله کردی اوجی پر باشه خورد جیورن مرحبا جورا پیکی نه از پرسکه وهاج بدن و زاروکنو ایدر شهرکی چوایه باشه خوشه چوایه خوشواد چه ایدر بله زینب و سویم مگود ایدر شهرکی چوایه خوشه نوسا باشه پر باش سویم تو حوالی خورا مثلا زاروکان را ام بیجن جه حوالا زیده تر زاروکان را همی زاروکین کردارا
تو چی دبیجی داخوازیه که te heye wan ra yan jî ji wan çi dixwazi an jî pêşniyariya te ji bo wan çi ye? Diyeceğim ki havalanın hın dilizi o zaman havalanın Kürdi haberdin. Kurdî xeberdin, Kurdî baxivin. Tu çi dibêjî canê ka bêje? Az diyakla babakla Kürdi haberdin. Tu jî dibêjî zarokan ra diya xwe bavê xwe ra Kürdi haberdin. Kurdî xeberdin. Ne wisa malê derva he. Pir baş gelek spas dikim. Pekî zarok no gotneke we heye? La. Vê gavê xatirê we Hatırı. emanetê Xuda bin hadi xatirê we em wiha hinekî gundê terêşî bikişînin ciyayê Araratê bi heybeta xwe wek gelê xwe ciyê xwe da sekin ye. Gundê terêş şikeft gelekin wek hûn jî dibînin şikeft li vir pirin. Belê guhdarên hêja me röportaj guhdarî kir û zarok Kurdî daxivin, baş daxivin. Ji ber ku zêdetir baş baxivin divê ji axaftina zimanê Kurdî mirov tavîz nede. Çawa tavîz nede? Divê mirovê ku rû bi rû me ra daxive, ê ku me guhdarî dike, ê ku ji were me ra sohbet û muhebbet bike em wî marûz bihêlin ku bi zimanê Kurdî me ra biaxive. Bi vî şiklî bibe zêdetir pratik dibe, zêdetir zarok tiştên ku yani peyvên ku zimanê Kurdî de hene nû dibihîzin û wana jî axaftina xwe da cî dikin û piştî wextekî ji aliyê pratikê ve gelekî pêş de diçin. Bernameya me ev qas bû gelê temaşevan hêja bimînin di nav xêr û xweşiyê de emanetê Xuda bin vê gavê xatirê we.